ko nema e nemaji Allahu tabaraka wa ta'ala wano wiiri en ka suratul a'raf no gasa o wi o jeppinani en libasan yuwari sawatikum warisha kanko ni ko jippinani en ɗum ɗi conci ko jippiɗi jippa gongol no karmo ko ɓe makiɗi amma tawa awdi majji on asli majji on ko jippi ɗum ma ɗum tawa fandare nden ko gandal no conci ɗi moƴƴinirte non ɗum ko Allah yiwiri ko Allah andini bani adama no moƴƴinir conci ngal gandal ko ka makko kanko Allahu iwri idan wa'i wasitay conci ɗin ko jippiɗi nde wonno gandal wona ngal gollitirede ngal ɗi moƴƴine ko ka makko kanko Allah iwri kadi asili ko conci wona ko moƴƴinede e mum ko Allah tagi na bani adama tagi siɗa faala a wi'ay noon kala ko wi'uɗa conci no moƴƴinede e muɗum si jurol mum ngol jokkama yahoyay ha tawa ko hunde nde Allah tagi ɗum iwi e mum na bani adama moƴƴini ɗum bani adama wata moƴƴinde hayfus mustahil goɗɗo ye joni ɗum oto no moƴƴinede ɗum ɗo no moƴƴinede ɗum ɗo no moƴƴinede jokku jurol ɗin aalaji moƴƴinaɗi janɗe ma ɗum ko nandi hen ma poore ma ko nandi hen jokku jurol ngol si anduɗo ko anduɗo fi muɗum yaha ha ko honto yaltitoyta edan haray ko ɗum waɗi on tigi no hani yettude Allah si o ɓornike conci tenti conci ɗin siko kesi andita woɓɓe go ala heɓude ɗin conci kesi ɗi an Allahu arsukuma qala rahimahullah on tigo yo wi'u allahumma lakal hamdu anta kasawtanihi as'aluka min khayrihi wa khayri ma suni'a lahu wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lahu on tigo inna allahumma ya an Allah lakal hamdu ko an yettore nden fof wodani nde tawno anta ko an Allah kasawtanihi woni ko holtinin miɗi conci fawni ko holtinin miɗi conci as'aluka miɗo toradema min khayrihi modde moƴƴere majji on wa khayri e moƴƴere ma suni'a lahu ko ɗi moƴƴinana ko Allah wi konko libasan yuwari sawatikum ko koltu surray ngu on surray ngu awraji moɗon ɗi e tan conci ɗin conci woni conci o siɗi woni surray na ɗum ko ɗi seeri piri wo ko ɗi laba mbaadi wo si tawi ɗi surrali haray wona libas haray wona koltu ko ɗum waɗi sinelaɗo sallah sallam sifi fi sonnaɓe ɓe maaki no tawa e noneji natoɓe yiite ɓen nisa'un kasiyatun ariyatun hawtodiri ɗon piiji ɗiɗi diddodirɗi kasiyatun ariyatun ko holtuɓe kono ko honnum kadi ko wirtiɓe ko ɓe holtuɓe ko ɓe wirtiɓe e sa'i goto na no ɓorni kono no wirti ɗum ɓuri jalade hande no ɓorni no wirti si darama piri ko itta kon ɗin conci sooda atawi ɗum ɗo no duwano wonde koltu surray ngu bal koltuji surray ɗi kono sa daari ko ɗum ɗon golli kon hakke ko raɓɓiɗi ma hakke ko ɗewli ma hakke ko ɓiƴi neɗɗo no sayo ɓornaki ɗum noon no ka worɓe no ka rewɓe no ka worɓe no ka rewɓe hay fi ko rewɓe ɓen kon ɓuri bonde ko waɗi noon ko awraji maɓɓe ɗin ɓuri danserennade idan anta kasawtanihi as'aluka min khayrihi wa khayri ma suni'a lahu wa a'udhu bika min mawludima an alla min sharrihi morde bone ɗi conci wa sharri bone ma suni'a lahu ko ɗi moƴƴinana ko asili on conci ko moƴƴinana ko surre kono conci go no moƴƴinede none no tawrata ko bone hiɗi faaɗi ma hiɗi ɗewli ma hiɗi raɓɓiɗi nde woni bone hande kadi ko fi on no raɓɓinɗinana ko fi yo goɗɗo yaltute ɓandu ndu ko fi on ɗum ɓiƴana ko fi yo didoɗi ɓandu ndu yaltuta
ko fi on won tigi ebbidori ko ewli kon ko fi ko woni ɓaawo conci ɗin ko yo waɗu honno yo yaltuto ndo woni bone hande kadi haray on tigi toro Allah mana o eɓɓidano ɗum ɗo tindini wonde conci ɗin yo conci ɗi o ɓornoto ɗin yo woni surrayɗi ɓay ko fi yo surro o woni ɓornorɓe yo ɓay kanko woni soodude ma kanko woni ño'oyde kanko woni jonnude teelajo on mesure on ma kanko woni yahude sooda yo taw ko conci surrayɗi woni ko o soodata feppodirɗe e sariya amma ɓural du'a gongol nelaɗo maki wa man labisa kala ɓorniɗo thawban conci faqala o wi alhamdulillahi mi yetti Allah alladhi on kasani holtinɗolan hadha thawba ɗiɗo conci wa razaqanihi o arsikin miɗi min gayri hawlin ko alda e feere minni immorde an wala quwwatin wona doole o gofira lahu o yafante ma taqaddama konko o ardini min dambihi immorde bakkatuji makko to soki idan go'o o surrike ɗiɗi sabu du'a mo o du'i on o yafanama bakkata moƴƴere hoore moƴƴere na haray tori Allah tabaraka wa ta'ala yo famin en o arsika en gollitirgol sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma rabbana wa bihamdika